Sanibonani, igama lami Amathula sizokwenza ama-challenging triangles angles problem. Manje-ke lena ibukeka njengento engajwayelekile. Sine-polygon lana ibukeka njenge-pentagon enohlangothi abayisihlanu. Akusiyi-pentagon ejwayelekile, awalingani ngokufana lama-side lawa wayo futhi lama-side lawa ayaqhubeka njengoba uwabona lana. Futhi-ke siphinde sibe nama-exterior angles wale pentagon lena. Esibuzwe kona ukuthi yini isum yalama-exterior angles. Kuyadija kancane ngoba abasinikanga okunye, awukho omunye umniningwane, basinikeze nje lokhu. Into basinikeze yona yilokho abasinikeze yona. Manje esingakwenza ukuthi sicabange ngalokhu kancane ukuze sikwazi ukuthi sifinyelele empendulweni. Futhi wonke lama-exterior angles lawa a-supplementary kwenye i-interior angle uma uwabukile. Manje mhlawumpe uma singaveza nje i-function ye-interior angle, mhlawumpe singabhala lena, sibale ngendlela ebukeka ingcono. Ngakho-ke ngoba sesisebenzisile abo ABC, awuthi senza ama-interior angles wethu ukuthi abe ngabo FGH no J no I kanjena. Sisebenzise wona lawa ngoba sesiwasebenzisile lawa amanye. Bese-ke lana u-180 osusa u-A uzoba ngu-180 osusa u-G ngoba u-A no-G ba-supplementary. Manje u-A uzoba ngu-180 osusa u-G. Bese-ke uma umhlanganisa no-B, kodwa u-B singambhala nge-interior angle, kuzoba ngu-180 yena osusa u-H ngoba sisebenzisa i-interior angle. Ngeke sabhala u-B, sizobhala u-180 osusa u-H ngoba nalana khona omabini lawa ama-supplementary angles. Bese singenza okufanayo ngakunye lana kwakho, njengo-I wethu nakhona sothi 180 osusa u-I. Bese-ke ukugcina-ke sisebenzise u-J wethu kanjena, sithi u-180 osusa u-J. Bese lana sizoba, uma sihlanganisa labo 180 laba bazosinikeza ubani? No-F. Bese ngikhohlwe u-F laphayana, 180 osusa no-F. Bese-ke lana njengoba ngisho, uma usuhlanganisa labo 180 bonke benjena, uzothola ubani? Uzothola inani elithizeni ngicabanga ukuthi uzothola 900 lana. Uma uthi 500 uthayimza uphindaphinde ngo-180. Bese-ke lana uzothi lo 5 times 180 osusa, bese ufaka wonke lama-interior angles lawa kanjena uwahlanganise. Uzothi u-G ohlangane no-H ohlangane futhi no-I no-J no-F. Ubhale lokhu G ohlangane no-H, lawa ama-interior angles wahlanganisa ndawonye kanjena. Ubhale ngombala lona ubhale ngawo laphayana, no-I ubhale ngalo mbala purple. Bese-ke sihlanganise futhi no-J. Bese-ke kokugcina sihlanganise no-F wethu kanjena. Isizathu sokuthi ngenze lokhu ukuthi yonke lento lena esifuna ukuyithola sesiyiveze ngesum yama-interior angles. Manje kuzoba ngu-900 osusa yonke lento lena lana. Lokhu kokubini angithi kukunikeza u-900, u-5 times 180, 5 uphinde ngo-180 uzokunikeza u-900. Ngakho-ke nasizothi u-900 osusa ngale sum yalama-interior angles. Bese-ke lokhu kubukeka ngathi nakho kukhona esikwenzile uma sesithole
mase sithole isum yama-interior angles khombisa ukuthi kunenqubekela phambili. Bese ukwenza lokhu ngizokubonisa indlela thizeni ongakwenza ukuthi uhlukanise le polygon ngama-triangle amathathu. Into ongayenza lana ukuthi uhlukanise le polygon ngama-triangle amathathu. Manje lokhu singakuqala noma ikuphi, sesiqale kanjena, yabona uma ngenze kanjena, nakho-ke sesinama-triangle amathathu, ile ka-G, eka-F kanye neka-I. Uyayibona lento engishoyo? Sewamathathu manje ama-triangles sesiwahlukanisile kule polygon lena, sesiyi-polygon nje kodwa isinama-triangle amathathu a-overlaphayo. Sinama-triangle amathathu non-overlapping triangles lawa. Isizathu sokuthi ngenze lokhu ingoba siyazi ukuthi isum yama-triangles ifinyelela ku 180 isum yama-triangles. Bese-ke manje-ke ukusebenzisa lokhu kumele siveze lokhu in terms of ama-sum, noma in terms of ama-angles esingawathola ku-triangle ahlangana afinyelele ku-180. Manje-ke lana sizoqala kuphi? Sizoqala ngo-F lana u-F wethu esizoqala ngaye njengoba sesimsebenzisile F, ithi sisebenzise K no-L ngoba sesisebenzisile lana, kusho ukuthi lawa ama-angles amathathu. Manje lawa ngama-angles amathathu kodwa lena kuzoba yi-angle yodwa. Bese-ke lana u-F sekazofana no-K ohlanganiswe no-L. Uma umbukile njena sekazofana, sesizobhala ngale ndlela lena. Sikwazile ukuhlukanisa kulama-angles lawa, bese singenza njalo futhi naku-J nakhona sithi u-M, sithi u-N loyana, kusho ukuthi u-J sesizombhala ngokuthi u-M ahlanganiswe no-N, u-J wethu iyo yonke lento lena. Bese-ke okokugcina sihlanganise u-H nalena iyo yonke. U-H-ke yena uyambona zintathu, soba no-O, no-P, no-Q ku-H. Bese-ke lokhu kuzochaza ukuthi u-H yena usengu-O ohlanganiswe no-P ohlanganiswe no-Q. U-H wethu ngeke sambhala njengo-H nje kuphela, kepha sombhala njengokuthi u-H ohlanganiswe no-O ohlanganiswe no-P ohlanganiswe no-Q. Manje isizathu sokuthi lokhu ukuthi manje singabhala isum yalama-interior angles njengesum yale nqwaba yama-angles ayingxenye yalama-triangles, bese singasebenzisa ukuthi noma yiphi i-triangle ehlangana ifinyelele ku-180 degrees. Manje asenze njalo ukuthi sikuveze lokhu. Manje-ke lana sizoba no sizoba no-900 osusa u-G wethu akashintshile, u-G wethu ungu-G yena. Bese-ke ohlanganiswe kambe u-H ungubani? U-H wethu nangu, u-H wethu ungu-O ohlanganiswe no-P ohlanganiswe no-Q. Ngakho sombhala kanjena. Bese-ke elandelayo ngu-I, u-I wethu yena sithole ukuthi ungubani? Sithole ukuthi ungu-N. U-I uqalo, u-I unjalo. U-J simthole ukuthi ungu-M ohlanganiswe no-N. Xolele lapho. Lana-ke u-M ohlanganiswe no-N. Bese-ke okugcina u-F wethu simtholile ukuthi u-F wethu yena ungu-K ohlanganiswe no-L. Lona-ke u-F wethu ungu-K ohlanganiswe no-L. Bese-ke lento lezi uzifaka zonke ebrakethini lakho, vala igwegwe lakho.
sibhala lokhu okunye ngalama substitutes lawa. Sesiyazi kuzokwenzekani lana. Siyazi ukuthi u-G no-H bazoba ngu-180 ngoba benza le triangle lena. Siyazi ukuthi bazoba ngu-180 ngoba benza yona le triangle lena engiyishedayo manje. Bese-ke lana uma benza le triangle lena yokuqala, u-G ohlanganiswe no-O ohlanganiswe no-K bazoyenza 180. Uma sizisusa sibhala 180 esikhundleni sazo. Uma sizisusa sibhala 180 esikhundleni sazo. Bese singaqhubeka siyazi ukuthi u-P ohlanganiswe no-L ohlanganiswe no-M naye uzokunikeza 180 degrees naye ngoba uyi-triangle angithi. Uzokunikeza 180 degrees naye. Manje-ke sibhale uzohlanganisa no-180 bese-ke le enye i-triangle yethu esinayo eyokugcina, Q ohlangana no-N ohlangana no-I yena bazokunikeza u-180 degrees nawo kule triangle lena yokugcina. Manje sesiyazi ukuthi isum yalama angles e-pentagon ingu-180 ohlanganiswe no-180 ophinde ahlanganiswe no-180. Lokhu konke kuzokunikeza ubani? Laba 180 abathathu uma ubahlanganisa bonke bazokunikeza ubani? Bazokunikeza u-540 ngiyacabanga mangaphosisi. Konke lokhu kuzokunikeza u-540 bese uma sifuna isum yalama exterior angles sizosusa ku-900 kanjena. Sizosusa ku-900 bese sisala no-360. Lokhu kuyi-360. Uma sowubukile konke sesiqedile.